Yohanes kple Alexandro hekpe ɖe ame siwo katã tso nunɔlagã la ƒe ƒomea me la ŋu. Wona amedɔdɔwo tsitre ɖe wo ŋgɔ, eye wobia wo be, ame ka ƒe ŋusẽ mietsɔ le nu sia wɔm? Ame ka ƒe ŋkɔ mee miele ewɔm le? Gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔ Petro taŋ, eye wòɖo eŋu na wo be, dziɖulawo kple dumegãwo, nenye nu nyui si miewɔ na tekunɔ aɖe, si ŋuti miele gbe biam mi le, be aleke wɔ ŋutsu sia haya mahã la, ekema mi katã misee, ne Israel dukɔ blibo la nanya be Yesu Kristo Nazaretitɔ, ame si mieklã ɖe ati ŋu, ke Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la die wòto, be ame sia haya le tsitre ɖe mia ŋkume afii. Yesu siae nye kpe si mi xɔtulawo miegbe, ke wòva zu dzogoedzikpe. Yesu megbe la, ame bubu aɖeke mexɔ ame ɖe agbe o, eye amegbetɔ aɖeke mele anyigba dzi si dzi miato akpɔ agbexɔxɔ o. Azɔ la, ameawo ƒe mo wɔ yaa, elabena wokpɔ be togbɔ be Petro kple Yohanes menya agbalẽ o, eye womexɔ hehe tɔxɛ aɖeke o hã la, woƒo nu kple kakanɛdzi, eye wokpɔe dze si be wonɔ Yesu yome. Ke esi wokpɔ ame si ŋu woda gbe le, wòle tsitre ɖe Petro kple Yohanes gbɔ la, womeganya nya si woagblɔ ɖe wo ŋu o. Ale wona wodo le takpeƒea, eye woyi aɖaŋu me. Wogblɔ be, aleke míawɔ ame siawoe? Edze ƒãa na Yerusalem nɔlawo katã be wowɔ nukunu gã ɖe towo dzi, eye míawo míate ŋu agblɔ be mele eme o. Ke be nya sia nagakaka ɖe dzi aɖo ame bubuwo hã gbɔ o ta la, mina míade vɔvɔ̃ lãme na wo, agblɔ be womegaƒo nu na ame aɖeke le ame sia ƒe ŋkɔ me o. Ale woyɔ wo vɛ hede se na wo be womegakpɔ mɔ aƒo nu alo afia nu le Yesu ƒe ŋkɔ me akpɔ gbeɖe o. Ke Petro kple Yohanes ɖo eŋu na wo be, mia ŋutɔwo miebu ŋu kpɔ be kae dzɔ le Mawu ŋkume be míawɔ? Miawo míaɖo toe loo alo Mawu míaɖo toea? Míawo ya nu si míekpɔ kple nu si míese la míate ŋu agbe nuƒoƒo le ŋu. Ameawo katã le Mawu kafum le nu si dzɔ la ta, eya ta womenya ale si woawɔ ahe to na ame dɔdɔawo o. Ale wogado vɔvɔ̃ na wo ɖe dzi, eye woɖe asi le wo ŋu. Ame si woyɔ dɔe le nukunu sia me la xɔ ƒe wu 40. Esi woɖe asi le Petro kple Yohanes ŋu la, wotrɔ yi wo tɔwo gbɔ, eye wogblɔ nya si nunɔlagãwo kple dumegãwo gblɔ na wo la na wo. Esi wo tɔawo se nya la, wo katã woƒo nu kple gbe ɖeka na Mawu be, Aƒetɔ Mawu, wòe wɔ dziƒo, anyigba, atsiaƒu kple nu siwo katã le wo me. Wòe to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la dzi na mía tɔgbui David ƒo nu be, nu ka ta trɔ̃subɔlawo dze agbo, eye dukɔwo le tame bum dzodzro? Anyigbadzifiawo bla akpa, eye dziɖulawo ƒe ta le aɖaŋu dem ɖe Aƒetɔ la kple eƒe Kristo la ŋu. Nyateƒe, Herodes kple Ponto Pilato wɔ ɖeka kple ame siwo menye Yudatɔwo kple Israelvi siwo le du sia me, eye wotso ɖe wò dɔla kɔkɔe Yesu, ame si nèsi ami na la ŋu. Woƒo ƒu be woawɔ ɖe ɖoɖo ɖe sia ɖe si nèwɔ le aɖaŋu me ɖi xoxoxo be wòava eme la dzi. Aƒetɔ, azɔ la, kpɔ ŋɔdzi si dom wole na mí la ɖa, ne nàde dzi ƒo na mí, wò dɔlawo, be míagblɔ wò nya la dzideƒotɔe. Do asi ɖa nàyɔ dɔ amewo, eye na míatsɔ wò dɔla kɔkɔe Yesu ƒe ŋkɔ awɔ nukunuwo kple dzesiwoe. Esi wodo gbe ɖa vɔ la, teƒe si woƒo ƒu ɖo la ʋuʋu. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ wo katã taŋ, eye wogblɔ Mawu ƒe nya la dzideƒotɔe. Le ɣeyiɣi sia me la, xɔsetɔwo katã ƒe susu le ɖeka, eye wowɔa nu abe ame ɖeka ene. Wo dometɔ aɖeke megabu nu si nye etɔ la be enye ye ɖeka tɔ o, ke boŋ nu sia nu si nye wo dometɔ aɖe tɔ la zu hamenu na wo. Ame dɔdɔwo ɖi ɖase kple ŋusẽ blibo be Aƒetɔ Yesu tsitre tso ame kukuwo dome nyateƒe, eye Mawu ve wo katã nu ŋutɔ. Hiãtɔ aɖeke menɔ wo dome o, elabena wo dome ame siwo si anyigba kple xɔwo le la dzra wo, eye wotsɔ ga si wokpɔ la vɛ na ame dɔdɔawo. Woma ga la na ame sia ame ɖe eƒe hiahiã nu. Ale Levitɔ aɖe si ŋkɔe nye Yosef
ame si wodzi le Kipro, eye ame dɔdɔwo na ŋkɔe be Barnabas si gɔmee nye dzideƒonamela la dzra eƒe anyigba, eye wòtsɔ ga la vɛ na ame dɔdɔawo. Dɔwɔwɔ ta atɔ̃. Ke ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Anania kple srɔ̃a Safira wodzra woƒe nunɔamesi aɖe. Eɖe ga la ƒe ɖe dzra ɖo, eye wòtsɔ esi susɔ la vɛ na ame dɔdɔawo. Nu sia nɔ nyanya me na srɔ̃a hã. Ke Petro biae be, Anania, nu ka ta Abosam xɔ aƒe ɖe wò susu me, eye nètsɔ ga si nèkpɔ tso anyigba la me la ƒe ɖe dzra ɖo heka aʋatso na Gbɔgbɔ Kɔkɔe la? Esi medzra anyigba la o ɖe menye tɔwòe wònye oa? Azɔ esi nèdzrae la, ate ŋu awɔ eŋuti dɔ ale si nèlɔ̃. Nu ka ta nèɖo tame be yeawɔ nu sia? Menye amegbetɔ nèka aʋatso na o, ke boŋ Mawu ye. Esi Anania se nya sia la, edze anyi eye wòku. Vɔvɔ̃ ɖo ame siwo katã se la ŋutɔ. Ɖekakpuiawo tso, hata avɔ ɖe ame kukua ŋu, eye wokɔe yi ɖaɖi. Abe gaƒoƒo 3 megbe ene la, srɔ̃a va do, eye mese nya si dzɔ va yi la o. Petro biae be, ga home siae mia kple srɔ̃wò miexɔ ɖe anyigba si miedzra la taa? Gblɔe nam. Nyɔnua ɖo eŋu be, eyae. Ale Petro gblɔ nɛ be, aleke wɔ mia ame evea miesɔ nu le Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ la tem kpɔ? Kpɔ ɖa, ɖekakpui siwo yi ɖaɖi srɔ̃ la, woawoe nye kem trɔ va le ʋɔtrua nu, woakɔ wò hã ayii. Enumake nyɔnu la dze anyi ɖe Petro ƒe afɔ nu heku klẽnee. Esi ɖekakpuiawo ge ɖe me la, wokpɔ be nyɔnua ku ɖi, ale wokɔ ya hã yi ɖaɖi ɖe srɔ̃a xa. Vɔvɔ̃ ɖo hame blibo la kple ame bubu siwo katã se nya sia ŋutɔ. Woto ame dɔdɔwo dzi wɔ dzesi kple nukunu geɖewo le dukɔ la dome. Xɔsetɔwo katã kpe ata ɖe Salomo ƒe akpata la me. Togbɔ be ame bubuawo bua wo ŋutɔ hã la, womedo dzi ge ɖe wo dome o. Ke ŋutsu kple nyɔnu geɖe wu gaxɔ Aƒetɔ la dzi se, eye wova le gegem ɖe ha la me. Esia na be amewo kɔ woƒe dɔnɔwo ɖe abatiwo kple abawo dzi, do ɖe ablɔ me, be ne Petro va yina la, eƒe vɔvɔli teti nadze dɔnɔawo dzi. Du siwo ƒo xlã Yerusalem menɔlawo hã kɔ woƒe dɔnɔwo kple ame siwo gbɔgbɔ makɔmakɔ le fu ɖem na la vɛ, eye woda gbe le wo katã ŋu. Ke nunɔlagã la kple eŋume siwo nye Zadukitɔwo ƒe hatsotso la le ŋu ʋãm ame dɔdɔawo vevie. Wolé ame dɔdɔawo, eye wokplɔ wo de dukɔa ƒe gaxɔ me. Ke le zã me la, Aƒetɔ la ƒe mawudɔla aɖe va ʋu ʋɔa na wo, kplɔ wo do goe, eye wogblɔ na wo be, midzo yi ɖatsi tre ɖe Mawuxɔ la me, eye miagblɔ agbe yeye sia ŋu nya na amewo katã. Esi ame dɔdɔawo se nya sia la, woge ɖe Mawuxɔ la me fɔŋli, eye wofia nu ameawo. Azɔ esi nunɔlagã la kple eŋumewo va la, woyɔ aɖaŋudelawo kple ametsitsiwo siwo le Israel la vɛ. Wodɔ amewo ɖo ɖe gaxɔa me be woakplɔ ame dɔdɔawo vɛ. Ke esi ameawo de la, womekpɔ ame dɔdɔawo le gaxɔa me o. Wotrɔ va gblɔ be, esi míede la, míekpɔ gaxɔa ƒe ʋɔwo le tutu pɛpɛpɛ, eye dzɔlawo hã nɔ ŋu, le tsitre ɖe agboa nu. Ke esi míeʋu ʋɔawo la, míekpɔ ame aɖeke le xɔa me o. Azɔ esi mawuxɔdzikpɔlawo ƒe amegã kple nunɔlagãwo se nya sia la, wotɔtɔ ale gbegbe, eye wonɔ tame bum le nu si ava dzɔ emegbe la ŋu. Ke ame aɖe va gblɔ na wo be, ame siwo mielé de gaxɔ me la, woawoe nye kem le Mawuxɔ la me hele nu fiam amewo. Tete mawuxɔdzikpɔlawo ƒe amegã kplɔ eteviwo yii, eye wokplɔ ame dɔdɔawo vɛ. Wometsɔ sesẽ kplɔ woe o, elabena wole vɔvɔ̃m be amehawo aƒu kpe yewo. Esi wokplɔ wo vɛ la, wona wotsi tre ɖe ʋɔnudrɔ̃lawo ŋkume,
Nunola gã la gblɔ na ame dɔdɔwo be, míede se na mi vevie be míagafia nu le ame sia ƒe ŋkɔ me o, gake miena miaƒe nufafia kaka ɖe Yerusalem du blibo la me, eye mieɖoe be yewoahe fiƒode si le eƒe ku me la ava mía dzi. Ke Petro kple ame dɔdɔ bubuawo ɖo eŋu be, Mawue wòle be míaɖo toe, ke menye amegbetɔwo o. Yesu, ame si mieklã ɖe ati ŋu hewu la, mía tɔgbuiwo ƒe Mawu la fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Mawu doe ɖe dzi hedee ɖe ya ŋutɔ ƒe nuɖusime, be wòanye kplɔla kple xɔla, ale be wòana Israel dukɔa natrɔ dzi me, eye woatsɔ woƒe nu vɔ̃wo ake wo. Míawo kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe si Mawu na ame siwo ɖoa toe lae nye nya sia ŋutiɖaseɖilawo. Esi ʋɔnudrɔ̃lawo se nya sia le ame dɔdɔwo nu la, wodo dziku eye wodi be yewoawu wo. Ke ŋutsu aɖe nɔ ʋɔnudrɔ̃lawo dome. Enye Farisitɔ kple sefiala si dukɔ blibo la buna. Eŋkɔe nye Gamaliel. Ame sia tsitre eye wòbia be woakplɔ ame dɔdɔawo adoe vie. Egblɔ na ame siwo le ʋɔnudrɔ̃ƒea azɔ be, mía tɔ Israeltɔwo, mikpɔ nyuie le nu si miedi be yewoawɔ ame siawo la ŋu. Ɣeyiɣi aɖewoe nye si va yi la, Teuda va do, be ame tɔxɛ aɖe yenye, eye ame abe 400 sɔŋ ene dze eyome. Wowui, ke ame siwo katã edze eyome la ka hlẽ, eye nya si wòtsɔ vɛ la meva zu naneke o. Le ya yome la, Yuda Galileatɔ la hã va do le amexlẽɣi. Ehe ame geɖewo ɖe eɖokui ŋu, ke eya hã va ku, eye ame siwo katã dze eyome la ka hlẽ. Eya ta nye ya me be migade nu eme na ame siawo o, miɖe asi le wo ŋu ne woayi. Elabena ne nu si woɖo hele wɔwɔm la tso amegbetɔ gbɔ la agblẽ. Ke nenye be Mawu gbɔe wòtso la, miate ŋu agblẽ akpɔ. Ne miekpɔ nyuie o la, ava dze gɔ̃ hã be miele tsitre tim ɖe Mawu ŋu. Ʋɔnudrɔ̃lawo xɔ aɖaŋu si Gamaliel ɖo la, woyɔ ame dɔdɔwo vɛ, heƒo wo, eye wokui ɖe tome na wo vevie be womegaƒo nu le Yesu ŋkɔ me azɔ. Esia megbe la, woɖe asi le wo ŋu. Esi wodzo le ʋɔnua yina la, wonɔ dzidzɔ kpɔm ŋutɔ be wobu yewo hã be yewodze, woado ŋukpe yewo le Yesu ƒe ŋkɔ la ta. Azɔ gbe sia gbe la, ame dɔdɔwo nɔ nu fiam henɔ gbeƒã ɖem madzudzɔmadzudzɔe be Yesue nye Kristo la. Wonɔ esia wɔm le Mawuxɔ la me kple tso aƒe me yi aƒe me. Dɔwɔwɔ ta ade. Le ɣeyiɣi siawo me la, nusrɔ̃lawo va nɔ agbɔ sɔm ɖe edzi. Ale xɔsetɔ siwo gblɔa hela gbe la liliʋiliʋi be, ne Hebritɔwo le nu siwo ŋu dɔ wɔna gbe sia gbe la mam la, wotsɔa yewoƒe ahosiwo ɖi. Esia ta ame dɔdɔ 12 yɔ nusrɔ̃lawo katã ƒoƒu gblɔ na wo be, masɔ be míagblẽ mawunyagbɔgblɔ ɖi aɖanɔ nuɖuɖu mam o. Eya ta, nɔviwo, mitia ame 7 siwo dzi mieka ɖo, ame siwo me Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le, eye wonye nunyalawo la tso mia dome. Míatsɔ aɖo dɔ sia nu. Esia ana be míawo míavo ɖe gbedodoɖa kple mawunyagbɔgblɔ ŋu koŋ. Nya la dze ameha blibo la ŋu. Ale wotia ame siawo: Stefano, ame si si xɔse le, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔe taŋ; Filipo, Prokoro, Nikanora, Timona, Parmena kple Nikolao, ame si nye trɔ̃subɔla zu Yudatɔ tso Antioxia. Woɖe ame tiatia siawo fia ame dɔdɔawo, eye woawo do gbe ɖa hede asi ɖe wo dzi. Mawu ƒe nya la va keke ta ɖe dzi. Nusrɔ̃la siwo le Yerusalem la ƒe xlẽme dzi ɖe dzi fũu, eye nunɔla geɖewo hã va le xɔse la me ɖom. Stefano, ame si nu Mawu ve, eye wòkpɔ ŋusẽ la wɔ nukunu kple dzesi gãwo le ameawo dome. Ke ame aɖewo tsitre ɖe ŋuti. Ame siawo tso ablɔɖetɔwo ƒe ƒuƒoƒe la me. Emenɔlawo tso Kirene kple Alexandria, eye ɖewo hã tso Kilikia kple Asia. Woʋli nya kple Stefano, ke womete ŋu nɔ te ɖe nunya si Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nae wòle nu ƒomii la nu o. Ale wode nya ŋutsu aɖewo nu be woagblɔ be,
Miese wonɔ busunya gblɔm ɖe Mose kple Mawu ŋu. Wode zi amehawo, dumegãwo kple agbalẽfialawo me ɖe eŋuti, eye wova tui, lée hekplɔe va ʋɔnudrɔ̃ƒe lae. Wodi aʋatsoɖaseɖilawo ɖe ŋu. Ame siawo va gblɔ be, ŋutsu sia la, busunya ko gblɔm wòle ɖe kɔkɔeƒe sia kple Mose ƒe se la ŋu, elabe míesee le nu wògblɔ be Yesu Nazaretitɔ la le teƒe sia gbã ge, eye wòatrɔ kɔnu siwo Mose ɖo ɖi na mí la. Ame siwo katã le ʋɔnudrɔ̃ƒea la fɔ ŋku ɖe Stefano dzi gãa, eye wokpɔ eƒe mo, wòdze abe mawudɔla tɔ ene. Dɔwɔwɔ ta adre. Nunɔlagã la bia Stefano be, nya siawo le emea? Stefano ɖo eŋu be, nɔvinyewo kple fofonyewo, misee ɖa. Hafi mía tɔgbui Abraham naʋu aɖanɔ Haran la, Mawu ŋutikɔkɔetɔ la ɖe eɖokui fiae le Mesopotamia. Egblɔ nɛ be, ʋu le mia denyigba dzi kple wò ƒometɔwo gbɔ, eye nàyi anyigba si mafia wò la dzi. Ale Abraham ʋu le Kaldeanyigba dzi, eye wòva nɔ Haran. Le fofoa ƒe ku megbe la, Mawu na wòʋu va le anyigba si dzi míele fifia la dzi. Ema yi la, Mawu meka anyigba la ƒe akpa ɖeke si anɔ abe afɔ ɖeka pɛ teti ene hã na Abraham, be wòanye eya ŋutɔ tɔ o. Gake Mawu do ŋugbe be yeatsɔ anyigba la ana eya kple eƒe dzidzimeviwo, wòanye wo tɔ tegbee. Togbɔ be vi aɖeke menɔ Abraham si ɣe ma ɣi o hã. Nu si Mawu gblɔ nɛ lae nye be, wo dzidzimeviwo anye amedzro le anyigba ɖe si menye wo de o la dzi. Woanɔ afi ma abe kluviwo ene ƒe 400 sɔŋ, eye woawɔ fu wo vevie, ke mabu fɔ dukɔ si subɔ ge woala la. Emegbe la, woadzo le anyigba ma dzi ava subɔm le teƒe sia. Ale Mawu bla nu kple Abraham. Nubabla sia ƒe dzesidenue nye aʋatutu. Eya ta esi Abraham dzi Isak la, etɔ aʋa nɛ le ŋkeke 8 gbe. Isak dzi Yakob, eye Yakob dzi tɔgbui 12. Tɔgbui 12 dzra wo nɔvi Yosef ɖo ɖe Egipte, elabena woʋã ŋui. Ke Mawu nɔ kplii, eye wòɖee tso eƒe fukpekpewo katã me. Esi Yosef do ɖe Egipte fia gã ŋkume la, Mawu ve nu hena nunyae, ale be fia la tsɔe ɖo nudzikpɔla gã ɖe Egiptenyigba kple fia la ŋutɔ ƒe aƒe blibo la dzi. Azɔ la, dɔ va to le Egipte kple Kananyigbawo dzi, eye wòhe fukpekpe geɖe vɛ, ale be mía tɔgbuiwo mekpɔ naneke aɖu o. Ke esi Yakob se be bli le Egipte la, edɔ mía tɔgbuiwo ɖo ɖe afi ma. Zi gbãtɔ wode gbɔ. Esi wogayi zi evelia la, Yosef ɖe eɖokui fia nɔviawo. Ale Egipte fia gã hã nya Yosef ƒe ƒometɔwo. Azɔ Yosef dɔ nɔviawo be woayi aɖakplɔ ye fofo, Yakob kple yeƒe ƒometɔwo katã, siwo de abe ame 75 ene la vɛ. Ale Yakob yi ɖe Egipte, afi si eya kple mía tɔgbuiawo ku ɖo. Emegbe la, wotsɔ woƒe kukɔwo gbɔe va Sichem, va ɖi ɖe yɔdo si Abraham tsɔ klosaloga ƒlee le Xemonviwo si la me. Esi ɣeyiɣi si Mawu ɖo be yeawɔ ŋugbe si yedo na Abraham dzi la nɔ aƒe tum la, dukɔ la dzi ɖe dzi sɔgbɔ fũu le Egipte. Mlɔeba la, fia aɖe va nɔ dzi ɖum le Egipte, ame si menya Yosef kura o. Fia sia wɔ aye flu dukɔ la, ezi wo dzi be woagblẽ wo vidzĩwo ɖi woaku. Ɣeyiɣi sia me wodzi Mose. Mose ƒe nu nyo Mawu ŋu. Wonyi le fofoa ƒe me ɣleti 3. Esi woɖee ɖe go la, Egipte fia gã vinyɔnuvi xɔe wɔ eya ŋutɔ viŋutsuvie henyi woti. Wofia Egiptetɔwo ƒe nunya ɖe sia ɖe Mose, ale be ŋusẽ blibo va ɖo eƒe nyawo kple nuwɔna ŋu. Esi Mose xɔ ƒe 40 la, didi nyɔ le eme be yeayi aɖakpɔ ye nɔvi Israelviwo ɖa. Ekpɔ be Egiptetɔ aɖe le anyra wɔm le Israelvi aɖe ŋu. Esi woyi xɔxɔ ge na Israelvi si ŋu nu te la, eƒo Egiptetɔ la wu. Mose bu be ye nɔviawo ase gɔme be Mawu ɖe wòdi be yeato ye dzi aɖe wo. Ke womese gɔme nɛ nenema o. Ŋufɔ ke la, Mose gava. Eva ke ɖe ame 2 ŋu wole kɔ dam, eye wòbe yealé avuwo. Egblɔ na wo be mikpɔ ɖa, nɔviwo mienye.
nukata miele nuvevi wɔm mianɔe o. Ke ame si nɔ nuvevi wɔm nɔvia la tutu Mose ɖa hebie be, ame kae ɖo dziɖula kple ʋɔnudrɔ̃la ɖe mia nu? Ɖe nèdi be yeawu nye hã abe ale si nèwu Egiptetɔ ma etsɔ enea? Esi Mose se nya sia la, esi yi ɖe Midianyigba dzi. Enɔ afi ma abe amedzro ene, eye wòdzi viŋutsuvi eve le afi ma. Ƒe blaene megbe la, Mawudɔla ɖe eɖokui fia Mose le ŋuka si le dzo bim le gbegbe si te ɖe Sinai to ŋu la me. Esi Mose kpɔ nu sia la, ewɔ nuku nɛ ŋutɔ. Ete ɖe ŋu be yeakpɔe nyuie, ke Aƒetɔ la ƒe gbe ɖi be, nyee nye tɔgbuiwo ƒe Mawu la, Abraham, Isak kple Yakob ƒe Mawu la. Mose nɔ dzodzom nyanyanya, eye medo dzi lé ŋku ɖe eŋu nyuie o. Aƒetɔ la gblɔ nɛ be, ɖe afɔ le afɔkpa me, elabena afi si nètsitre ɖo la teƒe kɔkɔe. Mekpɔ ale si wole fu fiam nye dukɔ la le Egipte la kɔtɛe. Mese woƒe ŋeŋe, eya ta meɖi va wo ɖe ge. Azɔ va ne madɔ wo ɖe Egipte. Togbɔ be Mose siae wogbe hegblɔna be, ame kae ɖo dziɖula kple ʋɔnudrɔ̃lae hã la, eyae Mawu va dɔ to mawudɔla si ɖe eɖokui fia le ŋuka si le dzo bim me la dzi, be wòanye wo dziɖula kple wo xɔla. Mose kplɔ wo dzoe tso Egipte. Ewɔ nukunu kple dzesi geɖewo le Egiptenyigba dzi, le Ƒu Dzĩ la nu kple le gbedadaƒo ƒe 40 sɔŋ. Mose siae gblɔ na Israelviwo be, Mawu ana eƒe gbeƒãɖela aɖe nado tso mia dome, abe ale si wòna medoe la ene. Eyae nye ame si nɔ kple Israel hame la, esime wonɔ gbedadaƒo. Mose sia kple mía tɔgbuiwo li, esime mawudɔla ƒo nu nɛ le Sinai to dzi, eye woxɔ Mawu ƒe gbedeasi si li ɖaa la vɛ na mí. Ke mía tɔgbuiwo gbe be yewomaɖo toe o. Wogbe eƒe nya, eye tɔtrɔ yi Egipte ɖo susu me na wo. Esia tae wogblɔ na Aron be, wɔ Mawu bubu si akplɔ mí la na mí, elabena Mose sia si kplɔ mí do go tso Egiptenyigba dzi la, míenya nu si dzɔ ɖe edzi o. Tete wome nyivi, eye wova sa vɔ na legba sia. Wokpɔ dzidzɔ hedo vivi ɖe nu si woawo ŋutɔ tsɔ asi wɔe la ŋu. Ke Mawu gbugbɔ le wo yome, eye wòtsɔ wo de asi be woasubɔ dziŋgɔlimenuwo abe ale si eƒe gbeƒãɖelawo ŋlɔe ɖi ene be, O Israel dukɔ, nyee miewu lãwo hesa vɔ na le ƒe 40 me le gbedadaƒoa. Menye Mawu Molok ƒe nɔƒe kple Romfa ƒe ɣletivi ƒe nɔnɔme miewɔ hesubɔa. Eya ta mana miayi aɖanɔ ame bubuwo ƒe anyigba dzi le keke Babilonia godo ke. Agbadɔ si ɖoa ŋkue dzi na mía tɔgbuiwo be Mawu li kpli wo la nɔ wo si le gbedadaƒo. Nɔnɔme si me Mawu fia Mose be wòawɔe ɖo la nu tututue wowɔe ɖo. Agbadɔ sia si mía tɔgbuiwo xɔ tso wo fofowo gbɔ la, nɔ wo si esime Yosua nɔ wo kplɔm, eye woxɔ dukɔ siwo Mawu nya ɖa le wo ŋgɔ la ƒe anyigba. Enɔ wo dome va se ɖe David ŋɔli. David ƒe nu dze Mawu ŋu, eya ta ebia Mawu be wòaɖe mɔ na ye, yeawɔ nɔƒe na Yakob ƒe Mawu la, eye Salomo ye va tu xɔ la nɛ. Gake Mawu, ame si ƒo nu sia nu ta la, menɔ xɔ si wotu kple asi la me o. Mawu ƒe gbeƒãɖela la gblɔ be, dziƒoe nye nye fiazikpui, eye anyigbae nye nye afɔɖodzinu. Aƒetɔ la be, xɔ ka tututue miate ŋu atu nam, alo afi ka mate ŋu anɔ agbɔ ɖe me? Ɖe menye nye ŋutɔe tsɔ nye asi wɔ nu siawo katãe oa? Tomesesẽtɔwo, miaƒe dziwo metrɔ ɖe Mawu ŋu kpɔ, eye miaƒe towo meʋu ne Mawu ƒe nyawo nage ɖe wo me kpɔ. Mietsitre ɖe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ŋu. Nu si mia tɔgbuiwo wɔ va yi la, eya tututu wɔ miawo hã miele. Mawu ƒe gbeƒãɖela ka yome mia tɔgbuiwo meti o. Wowu ame siwo do ŋgɔ va ɖe gbeƒã be dzɔdzɔetɔ la gbɔna la, eye miawo hã miede dzɔdzɔetɔ la asi hewui. Mi ame siwo xɔ se la tso mawudɔlawo gbɔ vɛ la, boŋ yegbe be yewomawɔ ɖe sea dzi o. Esi wose Stefano ƒe nyawo la, woƒe dzi ho, eye woɖu aɖu kliklikli ɖe ŋu. Ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ Stefano taŋ, ewu mo dzi, eye wòkpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple Yesu wòle tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Tete wogblɔ be, mikpɔ ɖa,
mekpɔ dziƒo wòʋu, eye mekpɔ amegbetɔvi la wòle tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Ke ameawo katã do ɣli sesĩe, xe asi tome, eye wolũ ɖe edzi enumake. Wotutui do goe le dua me, eye wofɔ kpe heƒui. Ɖasiɖilawo ɖe woƒe awuwo da ɖe ɖekakpui aɖe si ŋkɔe nye Saulo gbɔ. Esi wole kpe ƒum Stefano la, edo gbe ɖa gblɔ be, Aƒetɔ Yesu, xɔ nye gbɔgbɔ. Edze klo do ɣli sesĩe be, Aƒetɔ, mègaɖo nu vɔ̃ sia teƒe na wo o. Esi wogblɔ esia la, eku. Dɔwɔwɔ ta enyi. Ke Sɔl ɖe Stefano wu dzi. Gbe ma gbe ke wodze hametɔ siwo le Yerusalem la yome titi gɔme. Ale hametɔwo katã ka hlẽ ɖe Yudea kple Samaria nutoawo me, negbe ame dɔdɔawo ko. Ke mawuvɔ̃la aɖewo va kɔ Stefano ƒe kukua yi ɖaɖi, eye wofae vevie. Azɔ Sɔl de asi hame la gbagba me. Etsana tso aƒe me yi aƒe me, eye wohea ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa yina ɖadea gaxɔ me. Azɔ ame siwo ka hlẽ la gblɔ nyanyui la le afi siwo woto la. Filipo yi ɖe Samariatɔwo ƒe du aɖe me, eye woɖe gbeƒã Kristo la na wo. Esi ameha la se eƒe nyawo, eye wokpɔ dzesi siwo wòwɔ la, wo katã woxɔ eƒe nya la, elabena gbɔgbɔ vɔ̃wo do go tso ame siwo me wole la kple ɣli. Lãmetututɔwo haya, eye tekunɔwo zɔ azɔli. Ale duametɔwo katã kpɔ dzidzɔ ŋutɔ. Ŋutsu aɖe nɔ dua me si ŋkɔe nye Simon. Enye dzosala, do ŋgɔ la, ewɔa nukunuwo le Samaria dukɔa me. Amewo kpɔna. Egblɔna be ŋusẽtɔ gã aɖe yenye. Ame siwo katã le dukɔa me, ɖeviwo kple ametsitsiwo siaa bunɛ, eye wogblɔna le eŋu be, Mawu ƒe ŋusẽ si wɔna be ŋusẽ triakɔ la le ame sia si. Woɖoa to eƒe nyawo, elabena tso ɣe aɖe yi ke la, eƒe nuwɔnawo wɔa nuku na amewo. Ke esi Filipo va gblɔ nyanyui la na wo tso Mawu ƒe fiaɖuɖu kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔ ŋu, eye woxɔe se ko la, wode mawutsi ta na wo dome ame geɖe, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa. Simon ŋutɔ hã xɔe se, eye wode mawutsi ta nɛ. Wodze Filipo yome. Esi wòkpɔ dzesi kple nukunu gã siwo le me vam la, ewɔ nuku nɛ ŋutɔ. Azɔ esi ame dɔdɔwo se le Yerusalem be Samariatɔwo xɔ Mawu ƒe nya la, woɖo Petro kple Yohanes ɖe wo gbɔ. Esi woɖo afi ma la, wodo gbe ɖa ɖe xɔsetɔwo ta be ne woaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Togbɔ be wode mawutsi ta na wo ɖe Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me hã la, womexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la haɖe o. Ale Petro kple Yohanes da asi ɖe ame siawo dzi, eye woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Simon de dzesii be asi ko ame dɔdɔawo da ɖe xɔsetɔawo dzi, eye woxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Eya ta etsɔ ga home aɖe na Petro kple Yohanes hegblɔ be, mitsɔ ŋusẽ sia na nye hã, ale be ame si dzi mada asi ɖo la, eya hã naxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Ke Petro ɖo ŋu nɛ be, ne ɖi mia kple wò ga la ŋu, ɖe nebu be yeaƒle Mawu ƒe nunana la kple ga. Wɔƒe aɖeke meli na o le subɔsubɔdɔ sia me kpli mí o, eye gome aɖeke hã meli na kpɔ, elabena wò dzime mekɔ le Mawu gbɔ o. Eya ta ɖe asi le susu vɔ̃ɖi si ɖo ta me na wò la ŋu, eye nàɖe kuku na Aƒetɔ la, ɖewohĩ atsɔ wò dzimesusu la ake o. Mekpɔ be ele ŋu ʋãm vevie, eye nèzu nu vɔ̃ ƒe kluvi. Simon ɖo ŋu na Petro kple Yohanes be, mido gbe ɖa na Aƒetɔ la ɖe tanye, ale be nu siwo miegblɔ la dometɔ aɖeke nagadzɔ ɖe dzinye o. Azɔ esi Petro kple Yohanes ɖi ɖase, eye wogblɔ Aƒetɔ la ƒe nya la vɔ la, wogbugbɔ yi Yerusalem, le gbeƒã ɖem nyanyui la le Samaria kɔƒe geɖewo me. Azɔ la, Aƒetɔ la ƒe dɔla gblɔ na Filipo be, titre na yi anyigbeme gome, eye nàɖo ta mɔ si tso Yerusalem va yi Gaza la dzi. Mɔ sia to gbedada ƒo. Ale Filipo tso heyi. Ɣeyiɣi sia me la, Etiopia dudɔwɔla
si kpɔ afia nyɔnu Kandake ƒe kesinɔnuwo katã dzi la trɔ tso gbedoɖaƒe le Yerusalem yina aƒe. Ebɔbɔ nɔ anyi ɖe tasiaɖam me nɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya ƒe agbalẽ xlẽm. Gbɔgbɔ kɔkɔe la gblɔ na Filipo be te ɖe tasiaɖam sia ŋu. Ale Filipo ƒu du yi ɖe gbɔ. Ese ŋkɔ wònɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela Yesaya ƒe agbalẽ xlẽm. Filipo biae be ele nu si xlẽm nèle la gɔme sema. Dudɔwɔla la ɖo ŋu nɛ be aleke mawɔ ase gɔme ne ame aɖeke meɖe gɔme nam o. Ale wòbia tso Filipo si be wòage ɖe me ava nɔ ye xa. Mawunya si xlẽm wònɔ lae nye si. Edze abe alẽ si wokplɔ yina wu ge alo abe alẽvi si li kpoo le eƒe fuko la si me la ene. Meke nugblɔnya aɖeke o. Wobɔbɔe ɖe anyi eye womedrɔ̃ ʋɔnudzɔdzɔe nɛ o. Ame aɖeke mate ŋu aƒo nu tso eƒe dzidzimeviwo ŋu o, elabena woɖe eƒe agbe ɖa tso xexea me. Dudɔwɔla la bia Filipo be, meɖe kuku, ame ka ƒe nya gblɔm Mawu ƒe gbeƒãɖela la le? Eya ŋutɔ ŋu nyae loo alo ame bubu aɖe tɔea? Ale Filipo ƒo nu nɛ. Edze gɔme tso mawunya sia dzi, eye wòyi edzi gblɔ nyanyuie la le Yesu ŋu nɛ. Esi wozɔ mɔ yina sẽ la, wova ɖo teƒe aɖe afi si wokpɔ tsi le. Tete dudɔwɔla la gblɔ nɛ be, kpɔ ɖa, tsie nye si. Nu kae agaxe mɔ na tsidede ta nam? Enumake dudɔwɔla la ɖe gbe be tasiaɖam la netɔ. Esi wòtɔ la, Filipo kple ŋutsua ge ɖe tsia me, eye Filipo de mawutsi ta nɛ. Esi wodo le tsia me la, Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ la kplɔ Filipo dzoe, eye dudɔwɔla la megakpɔe o. Eyi eƒe mɔzɔzɔ dzi kple dzidzɔ. Ke Filipo va do ɖe keke Asdod ke. Enɔ tsatsam nɔ nyanyuie la gblɔm le duawo katã me, va se ɖe esime wòɖo Kaesarea. Dɔwɔwɔwo ta 90. Ɣeyiɣi sia me la, Saul ganɔ ŋɔdzi dom na Aƒetɔ la ƒe nusrɔ̃lawo kokoko be yeawu wo. Eyi nunɔlagã la gbɔ, eye wòbiae be woaŋlɔ agbalẽ nae yeatsɔ ayi ɖe ƒuƒoƒe siwo le Damasko la. Ale be ne yeƒe asi su ame aɖe si le Aƒetɔ la ƒe mɔ la dzi la, yeablae akplɔe va Yerusalem. Eɖanye ŋutsu alo nyɔnuwo. Esi Saul le eƒe mɔzɔzɔ dzi gogo Damasko la, kekeli klẽ tso dziƒo ƒo xlãe. Edze anyi, eye wose gbe aɖe le gbɔgblɔm nɛ be, Saulo, Saulo, nu ka ta nèle yonyeme tim? Saul bia be, Aƒetɔ, wò ame kae? Gbe la ɖo eŋu be, nye Yesu ame si yome tim nèle lae, fɔ nàge ɖe dua me, eye woagblɔ nu si wole be nàwɔ la na wò. Ame siwo nɔ mɔ zɔm kpli la tɔ te ɖe afi ma. Gbɔgblɔ bu ɖe wo. Togbɔ be wose gbea hã la, womekpɔ ame aɖeke o. Saul fɔ le anyigba, ke esi woʋu ŋku la, mete ŋu le nu kpɔm o. Ale wolé eƒe asi hekplɔe ge ɖe Damasko dua me. Enɔ anyi ŋkeke 3 sɔŋ, eye mekpɔ nu o, meɖu nu o, eye meno naneke hã o. Azɔ la, nusrɔ̃la aɖe nɔ Damasko, si ŋkɔe nye Anania. Ekpɔ ŋutega si me Aƒetɔ la yɔe be, Anania. Etɔ nɛ be, Aƒetɔ, nyee nye si. Aƒetɔ la gblɔ nɛ be, tso nàyi ɖe ablɔ si ŋkɔe nye ablɔ dzɔdzɔe la dzi, eye nàbia Yuda ƒe meta. Ne ge ɖe aƒea me la, bia ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Saulo tso Tarso la tase. Ŋutsu sia le gbe dom ɖa, eye wòkpɔ ŋutsu aɖe si ŋkɔe nye Anania le ŋutega me. Wòva da asi ɖe edzi, wògakpɔ nu. Anania ɖo ŋu be, Aƒetɔ, mese nya le ame geɖewo nu tso ŋutsu sia ŋu. Wogblɔ be ewɔ nu vɔ̃ɖi geɖe ɖe wò ame siwo ŋu nèkɔ le Yerusalem la ŋu. Wobe exɔ ŋusẽ tso nunɔlagã siwo le Yerusalem la gbɔ, be yeava lé ame siwo katã subɔa wò le afi ma la. Ke Aƒetɔ la gblɔ nɛ be, heyi, elabe ɖe metia ame sia be wòanye ŋudɔwɔnu nam. Medi be wòana ame siwo menye Yudatɔwo o, fiawo kple Israel dukɔmetɔwo nanya nye ŋkɔ. Nye ŋutɔ mafia ale si gbegbe wole be wòakpe fu le nye ŋkɔ la ta lae. Ale Anania tso yi ɖage ɖe aƒe si me Saulo le la me. Eda asi ɖe edzi gblɔ nɛ be, nɔvi Saulo, Aƒetɔ Yesu ame si ɖe ɖokui fiawo le mɔ dzi esi nègbɔna lae dɔm ɖe gbɔ, be wò ŋkuwo naʋu nàgakpɔ nu.
na xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la, enumake nane si le abe tro ene la ge le Saul ƒe ŋku dzi, wògakpɔ nu. Etitre, wode mawo tita nɛ, eɖu nu, wòkpɔ ŋusẽ. Saul nɔ xɔsetɔ siwo le Damasko la gbɔ ŋkeke geɖe. Eyi ɖe ƒuƒoƒewo enumake, wòɖe gbeƒã be Yesue nye Mawu vi la. Ame siwo katã ɖo toe se eƒe nyawo la ƒe mo wɔ yaa. Wobia be, alo ɖe menye ŋutsu siae wɔ funyafunya ame siwo xɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi se le Yerusalem oa? Gawu la, ɖe menye susu ma ke tae wòva afi sia ɖo, be yeava lé xɔsetɔwo abla akplɔ yi ɖe nunɔlagãwo gbɔe oa? Ke ŋusẽ ɖo Saul ŋu wu tsã, eye ale si woɖe nya me be Yesue nye Kristo la, mekɔ ale gbegbe be Yudatɔ siwo le Damasko la ƒe nu tsi te. Ŋkeke geɖe megbe la, Yudatɔwo ɖo nugbe ɖe Saul ŋu be yewoawui, gake ese nugbeɖoɖoa, Yudatɔwo nɔ agboawo nu dzɔm zã kple keli be yewoawui. Gbe ɖeka le zã me la, Saul ƒe nusrɔ̃lawo kɔe de kusi me to glita heɖiɖi ɖe anyi eye wòdzo. Esi Saul va ɖo Yerusalem la, edi be yeage ɖe nusrɔ̃lawo dome, ke nusrɔ̃lawo katã nɔ vɔvɔ̃m nɛ, elabena womexɔ se be eya hã nye nusrɔ̃la o. Ke Barnaba kplɔe va ame dɔdɔawo gbɔe. Eƒo nu na wo le ale si Saul kpɔ Aƒetɔ la le mɔ dzi, eye Aƒetɔ la ƒo nu nɛ kple ale si wògblɔ mawunya vɔvɔ̃manɔmee le Damasko le Yesu ŋkɔ me la ŋu. Ale Saul hã ge ɖe wo dome le Yerusalem, eye wògblɔ mawunya vɔvɔ̃manɔmee le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Edro nya me kple Yudatɔ siwo doa helagbe, ke wodi mɔnu le ŋu be yewoawui. Esi nɔviawo see la, wokplɔe yi ɖe Kaesarea, eye woɖoe ɖe Tarso tso afi ma. Azɔ la, hame siwo katã le Yudea, Galilea kple Samaria la ƒe tome fa, eye woti ɖe edzi. Wonɔ agbe ɖe Aƒetɔ la ƒe nya nu, eye wodzi ɖe edzi, elabena Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na woƒe dzidzeme. Petro tsa le xɔsetɔ geɖewo dzi de teƒe geɖe. Eyi ɖe Lida hã be yeakpɔ ame siwo ŋuti wokɔ la ɖa le afi ma. Edo go lãmetututɔ aɖe si ŋkɔe nye Aenea. Ŋutsu sia nɔ dɔba dzi ƒe 8 sɔŋ. Tete Petro gblɔ nɛ be, Aenea, Yesu Kristo yɔ dɔ, titre nàɖo wòaba. Aenea titre enumake. Esi ame siwo katã le Lida kple Saron kpɔe la, woxɔ Aƒetɔ la dzi se. Nyɔnu nusrɔ̃la aɖe nɔ Yopa si ŋkɔe nye Tabita. Woyɔnɛ le helagbe me be Dorcas si gɔme nye zi. Ewɔ dɔ nyui geɖe, eye wònyo dɔme na hiãtɔwo. Eva dze dɔ, eye wòku. Esi wole ti nɛ vɔ la, wokɔe yi ɖamlɔ dziƒoxɔ dzi. Lida medidi tso Yopa gbɔ. Ale esi nusrɔ̃lawo se be Petro le Lida la, wodo ame eve ɖee gblɔ be, míeɖe kuku, tso kpla nàva kpɔ mí ɖa. Ale Petro tso heyi kple ame dɔdɔawo. Esi woɖo afi ma la, wokplɔ Petro yi ɖe dziƒoxɔa dzi. Ahosiwo katã va le tsitre ɖe Petro gbɔ le avi fam, eye wotsɔ awutewui kple awu siwo Tabita tɔ le eƒe agbenɔɣi la le fafiam. Petro na amewo katã do go le xɔa me. Edze klo hedo gbe ɖa. Etrɔ ɖe ame kukua gbɔ, yɔe gblɔ be, Tabita, titre. Tete nyɔnua ʋu ŋku. Esi wòkpɔ Petro la, efɔ bɔbɔ nɔ anyi. Petro de asi asime nɛ hekɔe wòtso ɖe tsitrenu. Eyɔ ame siwo ŋu wokɔ kple ahosi siwo le afi ma la vɛ, eye wòtsɔe de wo si agbagbe. Nya sia ɖi ho le Yopa, ale be ame geɖewo va xɔ Aƒetɔ la dzi se. Petro ti Yopa ŋkeke geɖe, eye wònɔ Simon lãgbalẽdɔwɔla la gbɔ. Dɔwɔwɔ ta ewo.
ŋutsu aɖe nɔ Kaesarea si ŋkɔe nye Cornelio. Enye aʋakplɔla le Roma srafoha si yɔna be Italia srafoha la me. Cornelio doa vevie Mawu subɔsubɔ, eye eya kple eƒe aƒemetɔwo katã nye mawuvɔ̃lawo. Ena nu hiãtɔwo faa, eye wòdoa gbe ɖa na Mawu ɣe sia ɣi. Gbe ɖeka ɣetrɔ abe ga 3 me ene la, Cornelio kpɔ Mawu ƒe dɔla aɖe le ŋutega me. Dɔla la va yɔe be, Cornelio. Vɔvɔ̃ ɖoe, eye wòle dɔla la kpɔm gãa. Cornelio bia be, Aƒetɔ, nu kae? Mawudɔla la ɖo ŋu nɛ be, ale si nèdoa gbe ɖa kple ale si nèwɔa dɔmenyo na amewo la dze Mawu ŋu. Azɔ la, dɔ ame ɖe Yopa be woaɖayɔ Simɔn si wogayɔna hã be Petro la vɛ. Edze Simɔn lãgbalẽdɔwɔla, ame si ƒe aƒe le ƒunu lɔƒo la gbɔ. Esi mawudɔla si ƒo nu kplii la dzo la, Cornelio yɔ eƒe dɔla 2 vɛ. Etia eƒe asrafo siwo subɔnɛ la dometɔ ɖeka, si nye mawuvɔ̃la la kpe ɖe wo ŋu. Esi wogblɔ nu siwo katã dzɔ la na wo la, edɔ wo ɖe Yopa. Ŋkeke 2 gbe, esi wole mɔzɔzɔ dzi hegogo Yopa la, Petro yi ɖe aƒe si me wole la ƒe xɔta be yeado gbe ɖa. Anɔ abe ŋdɔ ga 12 me ne, dɔnɔ ewum, eye nuɖuɖu dzroe. Ke esi wole nua ɖam la, ekpɔ ŋutega, ekpɔ dziƒo wòʋu ɖi, ekpɔ nane si ɖi aklala gbadza gã aɖe. Woɖiɖii to eƒe dzogoe 4 dzi ɖe anyigba. Lãfɔnewo, nutatawo kple xevi ƒomevi vovovowo le nua dzi. Gbe aɖe ɖi gblɔ nɛ be, Petro, tso nàwu nu siawo nàɖu. Ke Petro ɖo eŋu be, gbeɖe Aƒetɔ, nu si ŋu mekɔ le kɔa nu alo nu si woƒo ɖi la, mede nye nu me kpɔ. Gbea gaɖi ne zi 2 gblɔ be, nu si ŋuti Mawu kɔ la, medze be nàbui nu makɔmakɔ o. Wowɔ nu sia zi 3 sɔŋ, tete wokɔ nua zi ɖeka yi dziƒoe. Petro tɔtɔ, eye wònɔ tame bum vevie be yease ŋutega la gɔme. Ɣeyiɣi sia me tututu la, Cornelio ƒe amedɔdɔ siwo yi ɖabia Simɔn ƒe aƒe tasela va ɖo agboa nu. Wokɔ gbe dzi bia be, afi siae Simɔn si wɔna be Petro la va dze mahã. Petro ganɔ tame bum le ŋutega la ŋu ko. Kasia gbɔgbɔ la gblɔ nɛ be, kpɔ ɖa, ŋutsu 3 va le diwòm. Tso nàɖi wo gbɔ ne miayi. Mègahe ɖe megbe o, elabena nye ŋutɔe dɔ wo ɖe gbɔ. Ale Petro ɖi yi ɖe ameawo gbɔ, eye wògblɔ na wo be, nyee nye ame si di miele, gbɔnye fa. Woɖo eŋu be, míawo hã míagbɔ fa. Aʋakplɔla Cornelio ye dɔ mi ɖe gbɔ. Enye nuteƒewɔla vɔ̃ Mawu, ame si ƒe nyanyui Yudatɔwo katã gblɔna. Ebe mawudɔla kɔkɔe aɖe bia tso ye si be ye neɖo ame ɖe o nàva yeƒe me, ne nàva gblɔ gbɔwò nya nae. Ale Petro na amedzroawo ge ɖe aƒea me, hedze egbɔ, eye wotsi afi ma dɔ. Esi ŋu ke la, edzra ɖo, eye eya kple amedɔdɔawo kpakple nɔvi siwo le Yopa dome ame aɖewo dze mɔ. Woɖo Kaesarea ŋkeke 2 gbe. Cornelio kple eƒe ƒometɔwo kpakple exɔlɔ̃ vevi siwo wòkpe la le mɔ kpɔm na wo. Esi Petro ge ɖe aƒea me la, Cornelio do va kpee. Edze klo ɖe eƒe afɔ nu, eye wòde ta agu nɛ. Ke Petro fɔe dzi, eye wògblɔ nɛ be, titre, amegbetɔ konye hã menye. Wo ame 2 la nɔ dze ɖom ge ɖe me, eye Petro kpɔ ame geɖewo ƒo ƒu ɖi. Petro gblɔ na wo be, mia ŋutɔ mienyae be, se meɖe mɔ na Yudatɔ aɖeke be wòade ha kple dukɔ bubu metɔ aɖe, alo wòaɖi tsa ayi egbɔ teti hã o. Ke Mawu na menya be, medze be mabɔ ame aɖeke be eya medze woazɔ kplii loo, alo enye ame ƒoɖi o. Esia ta esi miedo ame ɖem la, nyemegbe vava o. Azɔ la mabia mi se, nya ka ŋutie mieyɔm ɖo? Cornelio gblɔ be, ŋkeke nenye si va yi la, menɔ gbe dom ɖa le nye aƒe me le ɣetrɔ ga 3 me. Kasia, ŋutsu aɖe si do awu si le dzo dam la va le tsitre ɖe gbɔnye. Egblɔ nam be, Cornelio, Mawu se wo gbedodoɖa, eye wòkpɔ ale si nèwɔa dɔmenyo na amewoe. Dɔ ame ɖe Yopa, ne woaɖayɔ Simɔn si wogayɔna hã be Petro la vɛ. Edze Simɔn lãgbalẽdɔwɔla, ame si ƒe aƒe le ƒunu lɔƒo la gbɔ. Ale medɔ ame ɖe wò enumake. Enyo ŋutɔ be nèva, mí katã míeƒo ƒu ɖe Mawu ŋkume afii, be míase nya si Aƒetɔ la de asi o, be nàgblɔ na mí la.
tete Petro ƒo nu na wo gblɔ be, nyateƒe mekpɔe dze sii be Mawu medea vovototo ame me o, ke boŋ le dukɔ ɖe sia ɖe me la, ame si vɔnɛ eye wòwɔa nudzɔdzɔe la, eyae dea ŋu. Mienya nya si wogblɔ ɖo ɖe Israel dukɔ la. Nya sia nye gbeƒã si woɖe be nyanyuie la he ŋutifafa vɛ to Yesu Kristo si nye amewo katã ƒe aƒetɔ la dzi. Woɖe gbeƒã nya la le Yudeanyigba katã dzi. Wodze gɔme tso Galilea esime Yohanes ɖe gbeƒã Mawu si de ta na ame vɔ megbe. Mienya be Mawu tsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe kple ŋusẽ sia mi na Yesu Nazaretitɔ la. Mienya be etsa yi teƒe geɖe wɔ nyui na amewo eye woda gbe le ame siwo katã Abosam te ɖe anyi la ŋu. Elabena Mawu nɔ kplii. Nu siwo katã wòwɔ le Israel dukɔa me kple Yerusalem la, míawoe kpɔe teƒe kple ŋku, ke woklãe ɖe ati ŋu hewui. Gake Mawu fɔe ɖe tsitre le ŋkeke etɔ̃a gbe, eye wòɖee fia amewo. Menye ame sia ame kpɔe o, ke mí ame siwo Mawu tia be míanye ɖaseɖilawo la, míekpɔe. Esi wòfɔ tso ku me la, míawoe ɖu nu heno nu kplii. Egblɔ na mí be míaɖe gbeƒã nyanyuie la na amewo, eye míaɖi ɖase be Kristo nye ame si Mawu ɖo be wòava drɔ̃ ʋɔnu ame gbagbewo kple ame kukuwo siaa. Eya ŋue Mawu ƒe gbeƒãɖelawo katã ɖi ɖase le be, le eya ma ƒe ŋusẽ ta la, ame sia ame si xɔ edzi se la, woatsɔ eƒe nu vɔ̃wo akee. Petro mekpɔ wu eƒe nuƒoanu hafi Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖi ɖe ame siwo katã se nya la dzi o. Xɔsetɔ siwo nye Yudatɔ aɖewo kplɔ Petro yi ɖe Yopa. Esi wokpɔ be Mawu tsɔ eƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la kɔ ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la gɔ̃ hã dzi la, woƒe nu ku, elabena wose wole nu ƒom le gbe bubuwo me hele Mawu kafum. Petro ƒo nu gblɔ be, ame siawo hã xɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la abe míawo ke ene. Ɖe ame aɖe ate ŋu axe mɔ be womade mawutsi ta na wo oa? Ale wòna wode mawutsi ta na wo ɖe Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Emegbe la, ameawo bia tso Petro si be wòanɔ yewo gbɔ ŋkeke aɖewo. Dɔwɔwɔ tawi ɖeke. Amedɔdɔwo kple nɔvi siwo le Judea la se bena ame siwo menye Yudatɔwo la hã xɔ Mawu ƒe nya la. Eya ta esime Petro va Yerusalem la, hamea ƒe hatsotso si dina be woatso aʋa hafi age ɖe hamea me la tso ɖe ŋu hehe nya kplii. Wobiae be, nu ka tae nèyi ɖadze bolobolotɔwo gbɔ eye mia kplo mieɖu nu? Petro dze gɔme gblɔ nu si va dzɔ la fia wo tsitotsito. Egblɔ be, Yopa dua me mele le gbe dom ɖa, eye woɖe nane fiam le ŋutega me. Mekpɔ nane si ɖi aklala gbadza gã aɖe. Woɖiɖii to eƒe dzogoe eneawo dzi tso dziƒo ɖe gbɔnye. Esi melé ŋku ɖe ŋu nyuie la, mekpɔ lã fɔnɛwo, lã wɔadãwo, nutatawo kple dziƒoxeviwo le edzi. Gbe aɖe ɖi gblɔ nam be, Petro, tso nàwu nu siawo nàɖu. Ke meɖo eŋu be, gbeɖe Aƒetɔ, nu si ŋuti mekɔ le kɔa nu, alo nu si woƒo ɖi la, mede nye nu me kpɔ, ke gbe la gaɖi zi evelia tso dziƒo ɖo eŋu be, nu si ŋu Mawu kɔ la, medze be nàbui nu makɔmakɔ o. Wowɔ nu sia zi etɔ̃ sɔŋ. Azɔ wohe nuwo katã gayi dziƒoe. Ɣeyiɣi sia me tututu la, ame etɔ̃ aɖewo va ge ɖe aƒe si me mele la me. Wodɔ ame siawo ɖem tso Kaesarea. Gbɔgbɔ la gblɔ nam be mayi kple ame siawo ɖikeke aɖeke manɔmee. Nɔvi xɔsetɔ ade siawo hã kpe ɖe ŋunye, míeyi ɖe ŋutsua ƒe me. Egblɔ na mí be yekpɔ mawudɔla wòle tsitre ɖe yeƒe aƒe me. Ebe mawudɔla la gblɔ nae be, ɖo ame aɖe ɖe Yopa ne woaɖayɔ Simon, ame si woyɔna hã be Petro la vɛ. Eya agblɔ nya si ana woaxɔ mia kple wò aƒe ɖe agbe la na mi. Esi medze nye nuƒoa gɔme la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ɖi ɖe wo dzi, abe ale si woɖi ɖe míawo hã mía dzi le gɔmedzedzea me la ene. Tete meɖo ŋku Aƒetɔ la ƒe nya si wògblɔ la dzi be, Yohanes de mawutsi ta na amewo kple tsi, ke miawo ya woatsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe ade na mi. Ne Mawu tsɔ nunana si tututu wòtsɔ na mi,
esi me míexɔ Aƒetɔ Yesu dzi se la na ame siawo hã la, ame kae menye axemɔ na Mawu. Esi wose nya sia la, womenya nya ka woagagblɔ o, ke boŋ wokafu Mawu gblɔ be, ke Mawu ʋu mɔ na ame siwo menye Yudatɔwo la hã, be woatrɔ dzime anɔ agbe. Le Stefano ƒe kumegbe la, woti xɔsetɔ yome vevie, ale wokaka do ɖe Fonisia, Kipro kple Antiochia henɔ nyanyui la gblɔm na Yudatɔwo ɖeɖe ko. Ke xɔsetɔ bubu aɖewo siwo tso Kipro kple Kirene la va Antiochia, eye woɖe gbeƒã Aƒetɔ Yesu na Helatɔwo hã. Aƒetɔ la kpe ɖe wo ŋu, ale ame geɖewo xɔ se hetrɔ ɖe ŋu. Yerusalem hã me la se nya sia, eye wodɔ Barnaba ɖo ɖe Antiochia. Esi wòɖo la, dzidzɔe, elabe ekpɔ be Mawu ve ameawo nu ŋutɔ. Ede dzi ƒo na wo katã be woanɔ Aƒetɔ la yome kplikpaa, eye woawɔ nuteƒe nɛ. Barnaba nye ame ɖɔʋu aɖe, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔe taŋ, eye eƒe xɔse li ke. Ale ame geɖe to edzi xɔ Aƒetɔ la dzi se. Emegbe la, Barnaba yi ɖe Tarso ɖadi Saulo. Esi wòkpɔe la, ekplɔe va Antiochia. Wo ame eve la nɔ hamea gbɔ ƒe ɖeka, eye wofia nu ame geɖe. Antiochia, afi siae woyɔ xɔsetɔwo le zi gbãtɔ be Kristotɔwo. Ɣe ma ɣi la, Mawu ƒe gbeƒãɖela aɖewo tso Yerusalem va Antiochia. Wo dometɔ ɖeka ŋkɔe nye Agabo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na wògblɔ nya ɖi be dɔ gã aɖe le toto ge le xexea me katã. Esia va ve me le Roma fiagã Claudio ƒe dziɖuɣi. Ale nusrɔ̃lawo ɖoe be ame sia ame nadzɔ nu si wòate ŋui, ne woatsɔ ayi ɖakpe ɖe hametɔ siwo le Yudea la ŋu. Wodzɔ nua, eye wotsɔe na Barnaba kple Saulo. Wotsɔ yi na hamemetitsiawo. Dɔwɔwɔ tawi eve. Ema yi lɔƒo la, Fia Herodes ti hametɔ aɖewo yome ŋɔdzitɔe. Ewu Yakobo, Yohanes nɔvi kple yi. Esi wòkpɔ be esia dze Yudatɔwo ŋu la, elé Petro hã. Amewo mavamava ŋkekenyui ɖu yie wòwɔ esia. Esi wòlée la, edee gaxɔ me. Ena asrafo 10 siwo le hatsotso 4 me la le Petro ŋu dzɔm. Herodes ɖoe be ne ŋutitoto ŋkekenyui la va yi vɔ la, ekema yeahee ɖe go adrɔ̃ ʋɔnui le dutoƒo. Ale Petro le gaxɔa me, ke hametɔwo nɔ gbe dom ɖa na Mawu vevie ɖe ta. Ŋkeke si dzi tututu Herodes le Petro ɖe ge ɖe dutoƒo ƒe zã me la, wode kɔsɔkɔsɔ eve Petro, eye wòle alɔ dɔm ɖe asrafo eve dome. Dzɔlawo nɔ ʋɔtrua nu hã henɔ gaxɔ la ŋu dzɔm. Kasia Aƒetɔ la ƒe dɔla do, eye kekeli klẽ ɖe gaxɔa me. Mawudɔla la ƒo Petro ƒe axadame nyuie hegblɔ nɛ be, fɔ kaba. Enumake kɔsɔkɔsɔwo ge le Petro ƒe alɔnu. Mawudɔla la gblɔ nɛ be, bla ali dzi nàdo afɔkpa. Petro wɔ nenema. Mawudɔla la gagblɔ nɛ be, do wò awu ʋlaya nàdze yonyeme. Ale Petro kplɔe ɖo, eye wodo le gaxɔa me. Petro menya be nu si le eme vam to Mawudɔla la dzi la le dzɔdzɔm vavã o. Esi woto dzɔla gbãtɔwo kple eveliawo ŋu la, wova ɖo dua ƒe agbo si wowɔ kple gakpo la nu. Agboa ŋutɔ koe ʋu le ɖokui sisia, eye wododzo. Wozɔ mɔdodo aɖe dzi yina, kasia Mawudɔla la dzo le gbɔ. Petro ƒe mo kɔ azɔ, eye wògblɔ be, nyateƒe, menya azɔ be Aƒetɔ lae dɔ eƒe dɔla ɖa wòva ɖem tso Fia Herodes si me. Eɖem tso nu siwo katã Yudatɔwo kpɔ mɔ na be adzɔ ɖe dzinye la hã me. Esi wòkpɔ esia dze si la, eyi ɖe Maria Yohanes si wɔna be Marko la dadaƒe me. Ame geɖe ƒoƒu ɖe afi ma le gbe dom ɖa. Petro ƒo agbo la, eye nyɔnuvi dɔla aɖe si ŋkɔe nye Roda la do va be yeakpɔ ɖa be ame kae hã.
esi nyɔnuvia se Petro ƒe gbeme la, edze si be eyae. Didzoe ale gbegbe be megaxa ʋu agbo la gɔ̃ hã o. Ɖeko wòsi du trɔ yi eme ɖagblɔ na wo be Petro ye le tsitre ɖe agboa nu. Wogblɔ nɛ be edze aɖaʋa. Ke nyɔnuvia ka ɖe edzi be nyateƒee. Ameawo gblɔ nɛ be ekem anye Petro ƒe mawudɔlae. Petro ganɔ agboa ƒoƒo dzi. Esi woʋui hekpɔ Petro la, woƒe nu ti te. Petro wɔ asi na wo be woazi ɖoɖoe. Emegbe la, eƒo nu na wo tso ale si Aƒetɔ la ɖee tso gaxɔa me la ŋu. Egblɔ na wo be miyi ɖagblɔ nya sia na Yakobo kple nɔvi bubuawo hã. Esia megbe la, Petro dzo le wo gbɔ yi ɖe teƒe bubu. Esi ŋu ke la, asrafowo tɔtɔ ŋutɔŋutɔ, elabena womenya nu si dzɔ ɖe Petro dzi o. Herodes na wodii ʋuu, ke womekpɔe o. Edrɔ̃ ʋɔnu wo, eye wòɖe gbe be woakplɔ wo aɖawu. Esia megbe la, Fia Herodes trɔ tso Yudea yi Kaesarea, eye wòɖanɔ afi ma. Gbe ɖeka la, Herodes do dɔmedzoe ɖe Tirotɔwo kple Zidontɔwo ŋu. Ale ameawo wɔ ɖeka va egbɔ. Gbã la, wokpɔ Blasto, ame si nye fia la ƒe nuwo dzi kpɔla la hebia tso esi be wòakpe ɖe yewo ŋu. Woyi ɖe fia la gbɔ azɔ hebia tomefafa, elabena Herodes ƒe dukɔ mee wokpɔa nuɖuɖu tso nɛ. Woɖo ŋkeke, eye gbe ma gbe la, Herodes do fiawu bɔbɔnɔ eƒe fiazikpui dzi, eye wòƒo nu na ameha blibo la. Ameawo do ɣli be Mawu ƒe gbee le ɖiɖim, menye amegbetɔ tɔe o. Enumake Aƒetɔ ƒe dɔla ƒo Herodes, elabena metsɔ bubu na Mawu o, ale wòdze nye heku. Ke Mawu ƒe nya la tsi ɖe edzi, eye wòkeke ta. Esi Barnaba kple Saulo wu dɔ si wode asi na wo la nu vɔ la, wokplɔ Yohanes si woyɔna be Marko la ɖe asi trɔ gbɔ tso Yerusalem. Dɔwɔwɔ ta 8. Azɔ la, Mawu ƒe gbeƒãɖela kple nufiala ɖo nɔ Antioxia hamea me. Woƒe ŋkɔwoe nye Barnaba, Simeon si woyɔna be Ameyibɔ, Lukio tso Kirene, Manahem ame si wonyi kple dziɖula Herodes kple Saulo. Esime wonɔ Aƒetɔ la subɔm, eye wotsi nu dɔ la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la gblɔ na wo be, miɖe Barnaba kple Saulo ɖe aga nam, ne woawɔ dɔ si ta meyɔ wo ɖo la. Ale wotsi nu dɔ do gbe ɖa, eye woda asi ɖe wo dzi hedo mɔ wo. Gbɔgbɔ Kɔkɔe la fia mɔ Barnaba kple Saulo, eye woyi Selukia. Woɖo tɔdziʋu tso afi ma yi Kipro ƒukpo dzi. Esi woɖo Salami la, wogblɔ mawunya le Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒewo. Yohanes hã nɔ wo ŋu abe kpeɖeŋutɔ ene. Esi wodzɔ to ƒukpo blibo la dzi va ɖo Pafo la, wodo go Yudatɔ dzosala aʋatsogbeƒãɖela aɖe. Eŋkɔe nye Yesuvi. Ŋutsu sia le Sergio Paulo si nye dua dziɖula la gbɔ. Sergio Paulo nye nunyala deŋgɔ aɖe. Dziɖula sia yɔ Barnaba kple Saul va eƒe mee, hebia tso si be woagblɔ Mawu ƒe nya la yease. Ke Elima, si gɔmee nye dzosala la, tsitre ɖe wo ŋu, eye wòdi be yeatrɔ dua dziɖula la ƒe susu, ne magase nya la ava yi edzi xɔ gase o. Ke Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ Saulo, ame si wona ŋkɔe be Paulo la taŋ. Ekpɔ dzosala la dũu, eye wògblɔ nɛ be, wò abosamvi, wò nudzɔdzɔe wɔwɔ ƒe ketɔ, wò ame si tsɔ alakpa kple nu vɔ̃ɖi wɔwɔ ɖo dɔe, ke madzudzɔ Aƒetɔ la ƒe mɔ dzɔdzɔe la gɔglɔ̃a? Kpɔ ɖa, Aƒetɔ la ahe to na wò fifi laa. Wò ŋkuwo agbã, magakpɔ ɣe o, va se ɖe ɣeyiɣi aɖe. Enumake afu xe ŋku dzi na Elima, eye eƒe ŋkuti, enɔ asi nyem yame, nɔ ame dim be nekplɔe. Esi dua dziɖula la kpɔ nu si dzɔ la, exɔ nya la dzi se, elabena nu si wofia tso Aƒetɔ la ŋu la wɔ nuku nɛ ale gbegbe.
azɔ Paul kple etɔwo ɖo tɔdziʋu tso Pafo va ɖo Perge le Pamfilia. Ke Yohanes trɔ le wo yome gbugbɔ yi Yerusalem. Woyi mɔzɔzɔa dzi tso Perge va ɖo Antiochia si le Pisidia. Dzudzɔgbe la, woyi ɖe ƒuƒoƒe la, eye wobɔbɔ nɔ anyi. Esi ƒuƒoƒea nunɔlawo xlẽ nya tso Mose ƒe se la kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo ƒe agbalẽwo me vɔ la, woɖo ame ɖe Paul kple etɔwo be, nɔviwo, ne nuxlɔ̃amenya aɖe le mia si, miedi be yewoagblɔ na anyinɔƒea la, migblɔe faa. Ale Paul tsitre wɔ asi na ameawo hedze eƒe nuƒoa gɔme. Ebe, Israeltɔwo kple mi ame siwo vɔ̃a Mawu, miɖo tom. Israel dukɔ la ƒe Mawu la tia mía tɔgbuiwo, eye wòwɔ wo dukɔ deŋgɔ aɖe. Esime wonɔ Egiptenyigba dzi, Mawu kplɔ wo kple eƒe ŋusẽ trakɔ la doe le Egipte. Ekpɔ wo ta henyi wo abe ƒe 40 sɔŋ ene le gbedadaƒo. Esi wòtsrɔ̃ dukɔ 7 le Kanaanyigba dzi la, etsɔ woƒe anyigba na mía tɔgbuiwo abe woƒe domenyinu ene. Nudodo siawo katã xɔ abe ƒe 450 ene. Esia megbe la, Mawu ɖo dukplɔlawo nu va se ɖe eƒe gbeƒãɖela Samuel dzi. Ke tso ɣe ma ɣi dzi la, mía tɔgbuiwo bia be woaɖo fia na yewo. Ale Mawu tsɔ Saulo si nye Kis vi tso Benyamin ƒome la me la na wo. Wòɖu wo dzi ƒe 40. Ke esi Mawu ɖe Saulo le zi dzi la, eɖo David fiae ɖe eteƒe na wo. Mawu ɖi ɖase le David ŋu be, David Isai vi la nye ame si tɔgbi tututu di mele. Eya nye ame si awɔ nu siwo katã medi la. Mawu to ame sia ƒe dzidzime dzi ɖo xɔ la ɖe ɖe Israel dukɔ be yeawɔ ŋugbe si yedo la dzi. Xɔ la siae nye Yesu. Hafi xɔ la sia nava la, Yohanes va ɖe gbeƒã na Israel dukɔ la be amewo katã natrɔ dzime, eye woade mawutsi ta na wo. Esi wòsusɔ vie Yohanes nawu eƒe dɔ nu la, ebia be, ame kae miebu be menye? Menye nyee nye ame si miele mɔ kpɔm na la o. Gbeɖe, amea le megbenye gbɔna. Nyemedze aɖe eƒe afɔkpa gɔ̃ hã o. Nɔvinyewo, Abraham tɔgbuiyɔviwo kple mawuvɔ̃la siwo le mia dome, míawoe woɖo gbedeasi sia ɖo, be Mawu xɔ mí ɖe agbe. Ame siwo le Yerusalem kple wo dziɖulawo menya be xɔ la lae nye ma o. Gawu la, womese mawunya si Mawu ƒe gbeƒãɖelawo xlẽna dzudzɔgbe sia dzudzɔgbe la gɔme o. Ale wobu fɔ xɔ la la. Esia wɔe be nu siwo woɖe gbeƒãe le xɔ la sia ŋu ɖi la va ve me. Togbɔ be womekpɔ nu si ta woatso kufia nɛ ɖo o hã la, wodi tso Pilato si be wòana woawui. Esi wowɔ nu sia nu si woŋlɔ ɖi tso eŋu la vɔ la, woɖee le ati la ŋu, eye woɖii. Ke Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Emegbe eɖe eɖokui fia ame siwo zɔ kplii tso Galilea va Yerusalem la ŋkeke geɖe. Ame siawoe le ɖase ɖim le eŋuti na amewo. Azɔ la míetsɔ nyanyui la vɛ na mi. Eyae nye be Mawu wɔ nu si ŋugbe wòdo na mía tɔgbuiwo la dzi na mí, wo viwo, elabena efɔ Yesu ɖe tsitre tso ku me, abe ale si woŋlɔ ɖe Salomo 2 me ene be, vinye nenye, mezu fofowò egbe. Ke esi Mawu fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eye eƒe ŋutilã manyunyɔ akpɔ la, egblɔ le eŋuti be, matsɔ yayra kɔkɔe si dzi meka ɖo na David la ayra o. Eya tae wògagblɔ le Salomo bubu me be, maɖe mɔ be wò dɔla kɔkɔe la nanyunyɔ o. Ke esi David wɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖo dzi wu enu vɔ, le ame siwo dome wodzɔ ɖo la, eku eye woɖii ɖe tɔgbuiawo dome, eye eƒe ŋutilã nyunyɔ. Ke ame si Mawu fɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ya la, menyunyɔ o. Eya ta nɔviwo, medi be mianye kɔtɛe be Yesu sia dzie woto le gbeƒã ɖem nuvɔ̃tsɔtsɔ ke. Ale ame sia ame si to edzi xɔse la, wotsɔ nu vɔ̃ siwo katã womate ŋu atsɔ ke le Mose ƒe sea nu la kee. Eya ta mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie, ne menye nenema o la, nu siwo Mawu ƒe gbeƒãɖelawo ɖe gbeƒãe da ɖi la aɖi mia ŋu. Wogblɔ be, kpɔ ɖa, mi fewuɖulawo, miaƒe mo ne wɔ yaa, ne miatsrɔ̃, elabena nu siwo wɔm mele le mia ŋɔli la, ne ame aɖe ɖe eme na mi gɔ̃ hã la, miele xɔ ga se o. Esi Paulo kple Barnaba do yina la, ameawo bia tso wo si, be woagava ƒo nu na yewo le nu siawo ke ŋuti le dzudzɔgbe si dze ema yome. Esi ameawo do le takpeƒea la,
Yudatɔ kple transport zu Yudatɔ siwo vɔ̃a Mawu la dze Paul kple Barnaba yome. Ame dɔdɔawo do ŋusẽ be womegaŋlɔ ale si Mawu ve wo nui la be o. Le dzudzɔgbe si dze ema yome la, duametɔwo katã kloe ƒoƒu be yewoase Mawu ƒe nya la. Esi Yudatɔwo kpɔ amehawo la, woʋã ŋu ame dɔdɔawo. Wogblɔ busunya tsitre ɖe nu siwo Paul gblɔ la ŋu. Tete Paulo kple Barnaba ƒo nu na wo vɔvɔ̃manɔmee be, miawo boŋ wodze be woagblɔ Mawu ƒe nya la na gbã hafi. Ke esi miebu mia ɖokui be yewomedze na agbe mavɔ ta la, mietrɔ ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la gbɔ, elabena nenemae Aƒetɔ la ɖe gbe na mí be, meɖo wò anyi abe kekeli ene na ame siwo menye Yudatɔwo o. Ale be to dziwò la, woaxɔ ame sia ame ɖe agbe le afi sia afi. Esi ame siwo menye Yudatɔwo la se nya sia la, dzidzɔ eye wokafu Mawu ƒe nya la. Ale ame geɖe siwo Mawu tia ɖi na agbe mavɔ la xɔe se. Tete Aƒetɔ la ƒe nya la kaka ɖe nuto ma katã me. Ke Yudatɔwo na nyɔnu bubume siwo vɔ̃a Mawu la kple dumegãwo tso ɖe Paul kple Barnaba ŋu. Woti wo yome henyawo dzoe le woƒe nutoa me. Paul kple Barnaba ƒuƒu ke le afɔɖi tsɔ fia be yewotsitre ɖe ameawo ƒe nuwɔna ŋu. Eye wodzo yi Ikonio. Nusrɔ̃la siwo le afi ma la kpɔ dzidzɔ ŋutɔ, eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ wo taŋ. Dɔwɔwɔ ta 14. Esi Paulo kple Barnaba va ɖo Ikonio la, woyi ɖe Yudatɔwo ƒe ƒuƒoƒe. Nya siwo wogagblɔ la wɔ dɔ ɖe ameawo dzi ale gbegbe, be Yudatɔwo kple Helatɔwo geɖewo xɔe se. Ke Yudatɔ siwo gbe be yewomaxɔe se o la, gblẽ ame siwo menye Yudatɔwo la ƒe susu, ale be wotso ɖe xɔsetɔwo ŋu. Ame dɔdɔwo nɔ afi ma ŋkeke geɖe. Woƒo nu tso Aƒetɔ la ŋuti dzideƒotɔe. Aƒetɔ la ɖe fia be yeƒe amenuvenya la le eme, eye wòto wo dzi wɔ dzesi kple nukunu geɖe. Ke dɔmetɔwo ma ɖe akpa eve me. Akpa ɖeka le Yudatɔwo dzi, eye akpa evelia le ame dɔdɔawo dzi. Emegbe la, Yudatɔ aɖewo kple ame siwo menye Yudatɔwo kpakple woƒe kplɔla aɖewo ɖo nugbe ɖe ame dɔdɔawo ŋu, be yewoaɖe fu na wo, ahaƒu kpe wo. Ame dɔdɔawo se nya la, eye wosi yi Likaonia du siwo nye Listra kple Derbe kple nuto mawo me ɖagblɔ nyanyuie la. Azɔ la, ŋutsu aɖe le Listra si wodzi wònye tekunɔ, eye mezɔ azɔli kpɔ. Eɖo to se Paul ƒe nyawo. Paulo lé ŋku ɖe edzi gãa hekpɔe dzesi be exɔ se woada gbe le ŋu. Tete Paulo do ɣli sesĩe gblɔ na ŋutsua be, tso nàtsitre ɖe afɔ eve dzi. Tete ŋutsua ti kpo, tsitre eye wozɔ azɔli. Esi ameha la kpɔ nu si Paulo wɔ la, wodo ɣli gblɔ le Likaonia gbe me be, míaƒe Mawu wozɔ ame va mía dome. Wona ŋkɔ Barnaba be Zeus, eye esi wònye Paul ye le wo nu ɖem ta la, woyɔ ya be Hermes. Tete Jupiter, si nye Mawu si ƒe gbedoxɔ le dua gbɔ la ƒe nunɔla, tsɔ nyitsuwo kple seƒoƒowo va agbo la nu, elabena eya kple eŋumewo di be yewoasa vɔ na ame dɔdɔawo. Esi Barnaba kple Paul se esia la, wodze awu le wo ɖokui ŋu, eye wosi du ge ɖe ameawo dome gblɔ kple ɣli be, nɔviwo, nu ka ta miele nu siawo wɔm? Amegbetɔwo ko mienye abe miawo ke ene. Mieva be miaɖe gbeƒã nyanyuie la na mi, be miatrɔ tso nudzodzro siawo gbɔ ava Mawu gbagbe la gbɔ. Eye wɔ dziƒo, anyigba, atsiaƒu kple nu siwo katã le wo me la. Le blema la, Mawu ɖe mɔ na dukɔ vovovoawo wonɔ agbe ale si dze wo ŋu. Ke nu nyuie siwo wowɔna ɣe sia ɣi la ɖia ɖase be eli vavã. Ewɔa dɔmenyo, ena tsidzana na mi tso dziƒo. Nukuwo wɔna le ɣe la ɣi, eye wòna nuɖuɖu mi, hedoa dzidzɔ na mi. Bebli hafi wotsɔ nya siawo xe mɔ na ameawo, be womagasa vɔ na wo. Ke Yudatɔ aɖewo tso Antiochia le Pisidia kple Ikonio va afi ma. Wotrɔ ameha la ƒe susu, ale be woƒu kpe Paulo, hee va da ɖe dua godo, elabena wobu be eku. Ke esi nusrɔ̃lawo ƒo xlãe la, efɔ, eye woyi dua me.
esi ŋu ke la, eya kple Barnaba wodzo yi Derbe. Paulo kple Barnaba gblɔ nyanyui la le Derbe, eye ame geɖewo va zu woƒe nusrɔ̃lawo. Emegbe la, wogbugbɔ va to Listra kple Ikonio heva do ɖe Antiochia le Pisidia. Wodo ŋusẽ nusrɔ̃lawo, eye wode dzi ƒo na wo be woalé xɔse la me ɖe asi nyateƒetɔe kple nya siawo be ele na mí be míakpe fu geɖe hafi age ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu la me. Wotia hamemegãwo ɖe ha ɖe sia ɖe nu. Ame dɔdɔawo do gbe ɖa, ti nu dɔ, eye wotsɔ ame siawo de asi na Aƒetɔ si dzi woxɔ se la. Esia megbe la, woto Pisidia nuto me va do ɖe Pamfilia. Esi wogblɔ nya la le Perge la, woyi Atalia. Woɖo tɔdziʋu tso afi ma gbugbɔ va Antiochia le Siria. Afi sia wotsɔ ame dɔdɔ siawo de Mawu si me le gbã be wòave wo nu ne woaɖawɔ dɔ si nu wum wole la. Esi wova ɖo la, woƒo hametɔwo nu ƒu, eye woɖe gbeƒã nu siwo katã Mawu kpe ɖe wo ŋu wowɔ kple ale si wòʋu mɔ na ame siwo menye Yudatɔwo la hã, eye woxɔ se la na wo. Wonɔ nusrɔ̃la siwo le afi ma la gbɔ eteƒe didi. Dɔwɔwɔ tawi atɔ̃. Azɔ ame aɖewo tso Yudea va Antiochia va le nu fiam hametɔwo be ne wometsɔ aʋa na mi le Mose ƒe kɔa nu o la, womate ŋu axɔ mi ɖe agbe akpɔ. Paulo kple Barnaba ʋli nya sia sesĩe kple ameawo. Ale wotia Paulo kple Barnaba kpakple ame bubu aɖewo siwo tso Antiochia la be woayi Yerusalem aɖakpɔ ame dɔdɔawo kple hamemetsitsiwo le nya sia ŋu. Esi hame la dɔ wo ɖa alea la, woto Finesia kple Samaria, hele ale si ame siwo menye Yudatɔwo la hã trɔ dzime la xlẽm fia. Nya sia do dzidzɔ na hametɔwo katã ŋutɔ. Esi wova ɖo Yerusalem la, ame dɔdɔawo, hamemetsitsiwo kple hameawo xɔ wo nyuie. Paulo kple Barnaba gblɔ nu siwo katã Mawu to wo dzi wɔ la na wo. Ke xɔsetɔ siwo tso Farisitɔwo ƒe habɔbɔ me la tso gblɔ be ehiã be woatso aʋa na ame siwo menye Yudatɔwo la, eye woana woawɔ Mose ƒe sea dzi. Ale ame dɔdɔawo kple hamemetsitsiwo ƒo ƒu be yewoabu nya sia ŋu. Ke esi woʋli nya la ʋu la, Petro tso, eye wogblɔ na wo be, nɔvinyewo, miaɖo ŋku edzi be ɣeyiɣi aɖe nye si va yi la. Mawu tiam tso mia dome, be ame siwo menye Yudatɔwo la nase nyanyui la le nunye ne woaxɔ ase. Ale Mawu, ame si nya nu si le ame ƒe dzime la, lɔ̃ ɖe ame siwo menye Yudatɔwo la hã xɔxɔ dzi, elabe etsɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe la na woawo hã, abe ale si wòtsɔe na míawo hã ene. Mede vovototo aɖeke míawo kpakple woawo dome o. Eklɔ woƒe dziwo me, elabe woxɔ edzi se. Ke nu ka ta miele Mawu tem kpɔ fifia? Nu ka tae miele agba si míawo kple mía tɔgbuiwo sia míete ŋu tsɔ la, lém ɖo ta na nusrɔ̃lawo? Ke míexɔ se be ale si Mawu xɔ mí ɖe agbe, elabe eve mía nu le Aƒetɔ Yesu ta la, axɔ woawo hã ɖe agbe nenema ke. Amewo katã zi ɖoɖoe. Woɖo to Barnaba kple Paulo, wole dzesi kple nukunu siwo Mawu to wo dzi wɔ le ame siwo menye Yudatɔwo la dome la xlẽm fia. Esi wowu woƒe nuƒoanu la, Yakobo ƒo nu gblɔ be, nɔvinyewo, miɖo tom. Simon xlẽ fia mí ale si Mawu do ŋgɔ ɖe fia be yetsɔ ɖe le ame siwo menye Yudatɔwo la hã ƒe nya me. Esia ta Mawu tia amewo tso wo dome be woanye eƒe dukɔ. Nya siwo Mawu ƒe gbeƒãɖelawo gblɔ ɖi la sɔ kple nya sia tututu. Woŋlɔ ɖi be, le nu siawo megbe la, mele tɔtrɔ ge ava, eye magbugbɔ David ƒe agbadɔ si mu la agatu. Magbugbɔ eƒe gbagbãƒeawo agatu, eye mawɔe wòanɔ te. Ale be ame mamlɛawo katã woadi Aƒetɔ la, ame siwo menye Yudatɔwo, siwo katã meyɔ be woanye nye ŋutɔ tɔnyewo. Aƒetɔ lae gblɔ esia, amewo nya tso gba ɖe gbe ke. Yakobo yi edzi gblɔ be, eya ta nye susue nye be mele be míaɖe fu na ame siwo menye Yudatɔwo hafi le tɔtrɔm ɖe Mawu ŋu la o.
ke boŋ míaŋlɔ agbalẽ na wo be woatsri nuɖuɖu si ŋu mekɔ o, elabe wotsɔe sa vɔ na trɔ̃. Woatsri ahasiwɔwɔ, woatsri lã si me ʋutsi la kple eʋuɖuɖu, elabena tso blema ke la, woɖea gbeƒã Mose ƒe se la le du sia du me, eye woxlẽnɛ le ƒuƒoƒewo Dzudzɔgbe ɖe sia ɖe. Tete nya la dze ame dɔdɔawo, amemetsitsiwo kple ha blibo la ŋu, eye woɖo kpe dzi be yewoatia ame aɖewo tso yewo dome, akpe ɖe Paulo kple Barnaba ŋu aɖo ɖe Antioxia. Wotia hanunɔla eve tso nɔviawo dome. Woawoe nye Yuda, ame si wona ŋkɔe be Barsaba kple Sila. Agbalẽ si woxɔ yi la me nyawoe nye si: mía nɔvi lɔlɔ̃tɔ siwo menye Yudatɔwo le Antioxia, Siria kple Kilikia. Agbalẽ sia tso mí ame dɔdɔwo, amemetsitsiwo kple mia nɔviwo gbɔ. Mi katã miedɔ nyuia. Míese be ame aɖewo tso mía dome afii va mia gbɔ. Tsɔ nya aɖewo va ɖe fui na mi hetɔtɔ miaƒe susu. Evɔ la, menye míawoe dɔ wo ɖa o. Eya ta míewɔ takpekpe, eye míeɖo kpe dzi be míatia amewo tso mía dome, akpe ɖe Barnaba kple Paulo, ame siwo nye míaƒe lɔlɔ̃tɔwo ŋu aɖo ɖe mi, elabena wotsɔ woƒe agbe ke ɖe míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe dɔ la ta. Ale míetia Yuda kple Sila, ame siwo ava gblɔ nya mawo ke na mi. Azɔ la, míawo kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la míekpɔ be medze be míado agbakpekpe na mi wu sevevi siwo gbɔna la o. Woawoe nye: mitsri nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo, mitsri ʋuɖuɖu, mitsri lã si me ʋutsi la, migawɔ ahasi o. Ne mielé se siawo me ɖe asi la, anyo na mi. Mi katã mienɔ anyi nyuie. Esi wodo mɔ ame dɔdɔwo la, wova ɖo Antioxia. Woƒo ƒu hametɔwo katã, eye wotsɔ agbalẽa na wo. Esi